Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Masih bersama Mr. Chris from England. Testimony for my channel official Mustika Cijago, Jari Petir Depok. Okay. About your body. I had lower back pain, herniated disc, and it's been causing leg problems for 6 weeks. I've just had one treatment and I'm smiling. I've got so much more movement in my back. My legs feel strong again, and I'll be coming back next week, definitely. Salam sehat. Salam Jari sehat. Petir Depok. Subscribe, Mr. Chris. Subscribe, share, and like. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Colek Pak Haji. Apa itu? Colek Pak Haji. Si Cimaning. Hiji deui. Jadi kakinya kebas nih. Tapi sebelumnya jatuh nggak? Dulu pernah kegiling sepeda, mobil. Pernah jatuh dia mah Ini kaki. kepasan udah lampu. Dulu pernah kegiling mobil. Mana? Kelindes. Ini maaf ya. Ya. Ya Allah, kaki gua putus ya, Allah kaki gua putus. Kalau mau tindakan saya lebih 2 kintal. Sayuran. Sayuran, Jadi singkong, tenaga segala masih macam. kuat. Itu Ayo. kan Yo. Pasar mana? Induk. ke Bendungan Hilir, Ben Hill. Ben Hill. Dari Depok. Dari Depok. Saya Dari Limo sini. Limo anuan kota saya Grogol tuh masih nyampe. Pecah kulit. Pakai Bus sepeda sepeda ontel. ontel. Kalau dulu kan Masya Allah. Ke Ben Hill. Ben Hill pecah kulit, ke Belah Merah mah kan udah mana? Ya. Heeh. Belah Merah nyampe juga? Nyampe. Belah Merah mah deketan. Kan dulu mah kalau Iya, deketan. Iya, ke Grogol paling jauh. Jauhan, iya. Pecah kulit lagi jauh. sekarang pakai motor. Kalau dulu mah kan cuma sepeda ontel. Colek. Numpang lewat, Pak Haji. Bonus. Hiji deui. Si Cimaning. Teh. Pakai telur. Rasa Pak Haji? Enggak. Kok berasa juga, cuman Enggak terlalu sakit ya? iya, bentar sakit di kanan. Bagus Pak Haji. Oke, terima kasih. Jangan lupa di subscribe official Mustika Jago, Jari Petir Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Colek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Poncang Cinya Babe. Jangan lupa di subscribe ya Apanya? channelnya Official. Mustika Cijago. Mantap, muncul. Siap, Kiai Haji Ubaidillah Hamdan. Saya bersama sama Tuan Guru tuh Habibana Habib Ali Al-Idrus Gubal Hadad ya Habib ya. Iya. Sehat selalu ya. Amin, ya Allah, ya Rabb. Siap Mu'alim Uben. Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawakkalna ala Allah. So then, after they did an MRI scan, they said, yes, I've crushed my joint. And then they, under an X-ray machine, they dislocate the toe, put an injection in, push the cell in, Right. bunda. Doable a minute? Fine. Faham. And then doctor, sorry, we wrong diagnose. I went, 1 year, wrong diagnose. Mr. Chris dari